I dobar dan, ja sam Ogimen. Danas ću vam pokazati nekoliko youtubera koje ja pratim. Nisam po mestima, nego samo jako nabacam. Ali nema se. Nixa Zizu. Ja svako ću mu youtubera da pokazuje nešto. Vidite, on obično radi vežbe, pokazuje. Dobro, ovdje ne pravi on Photoshop, sam je priznao. Inače, gledajte. Retko kad je nešto na kompjuteru, samo Photoshop voli. I Photoshop je nekad igra ovo, neki gameplay. Onda srpski tutoriali cijele. Jako dobar youtuber. Inače i pravi skečeve i tutoriale i sve živo. Krenuo je da radi 2011. Znači, ali pričao je, ja sad u novom klipu je pričao da je njemu trebalo 3 mjeseca da bi dobio prvog subscribera. Ali na veze, ajde sad da ja se štrajem. I skečeve, i gameplaye, i sve živo pravi. Ludije. Evo samo jednom im cijele bio pomoć, ali inače i kraljevi su. Onda Bunny Days. Jako dobar lik. On je prestao nažalost snima, ne znam zašto, nevjerojatno zbog hejtera. Nije što ako kažem, bolestan sam na engleskom, zato nevjerojatnije deca su bili hejteri kao ja i nisu znali engleski pa su tamo on je namjerno na engleskom zašto će više subscribera da dobije i bolje na engleski zato što više novca bi moglo zaradi, ali nema veze. Sljedeći je Lukas Video Channel. Isto pravi skečeve. Jednom do sad nije igrao gameplay, ali nema veze. Pravio je najslabije karika, vrste susjeda, vrste sve živo. I sve. Sada PewDiePie. Mislim da svi vidjeli. On je jedan kralj. Najviše gameplaya pravi. Evo vidite šta radi. Vidite. Remi, ne znam kako se čita, valjda Remi Gali. I on je isto kralj. Samo što najveći. Onda on, vidite šta sve radi. Nekoliko puta bio u zatvor. Udarao pandure i svašta. Evo vidite, ovo kao kengur se prerušio. Ima jedan klip kao puži i onda puzi autoputem. I kafanska špika. Ili spika, ili ne znam kad se već čita. Sada je to kafanska TV. Gledajte ih kakvi su kraljevi, najviše za fudbal. Preporučujem vam sve ove youtubere i vidimo se u sljedećem klipu.